Lirio ititanap. Tinapalabas, dimmagas da Ursula ken libnos iti simbaan, pangururayan da iti lugan da nga agpapunggo. Nalpasan ti panagkararag ni Ursula, idi nakita na alimabas da Alex ken Sotero iti ayanda. Nagdanag da itoy. Kalpasan ti panagkararag ni Libnos, dinagdagos da ti rimwar iti simbaan, ngem idi nakarwardan. Nangeg da ti timek ni Alex ang mga uawag kadakwada. Didan intal talek da itoy. Kinamakamot ida ni Sotero. Kinasarita na ida iti apagbiit, ket dinardaras dan ti pimmanaw. Iti parbangon, naklaat ni Ursula iti nakuna ni Libnos, akayat nan ti pumanaw, ket mapan ijay Hacienda Liberio. Itagagayem, adto yung titulo iti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Anya? Pumanaw kan? Sa dinaw ti papanam? Iji Hacienda Liberio. Anya? Ija Hacienda Liberio? Wanante. Apay nga ijay palaang. At damot ti sabali a lugar a mabalin mo apapanan ijay. Ngam apay nga ijay pay. Kuante. Diyak mawawatan tiriknak. Kaslang amin kayat ko ti mapan ijay. Ay sos libnos. Narigat. Amangan no may sagmak kalaang. Kan may sa, talaga ka de, apanawan na kon. Ay, libnos, huray sa dino ti papanam, kayat ko ti sumurot kang ka. Sana mabalay nga agmay sa ka. Di ka mabalay na panawan. Agyaman na kanti. Nagsayaat ka at tao. Tauray di nakapkapin ano. Masagnan ka unay kanyak. Kas itinakunak idin kun ka. Imbilang kan akabsat. Agyaman na kanti. Ala, panunutam ana imbag tinaibagam itay. No pumanaw ta dito'y punggaw, kat mapantan ija aginaldaw. Juan, nadamag ko nagbalbaliw ka no ni Alex Liberio. Isungin kadang ko ang tagsubli diti kombento akadwak ni Paul. Wen sister, kinapod nun ha? At daingtad na dito'y kumbento adakal agatan. Katyak pulos ginargaraw. Gapot ako na nga ipakita kada kayo. Kasta ka di? Da kayon ton ti mangadang sister. Noan niya ti pamayan tayo iti dayjay a kwarta. Awaten tayo. Saan tayo nga isubli? Tapara iti ubing. Kabayatan nga da iti sidong tayo. Noan niya ti pangadang mo, sister. Iso, ti matumpal. Anya ti kayat mo sa kuwen iti day tangembaga mo, Alex. Kabayatan na si bibiyagak tatang. Tumulong ak iti panak a tao. Iso akayat ko ako yugunak. Ta sumarong karta iti tunggal barangay dito Aguinaldo. Anya, ang kabalam. Apay kit dinasahan. Kat adda kayo matakatulungak. Mala. Noon niya ti kunam, isungaro ti aramidan ta. Yung kay mangilako iti baka tatang. Sana bale? Adumat ti baka iti rancho. Sige, nuday ta ti kunam, Alex. Ayabam ni Mark tayo suti ka dumamamapan iti rancho, tatang. Bueno na. Aramide, noon niya ti kunam. No, kasta. Pumanaw kayon dito'y punggaw, Ursula. Wala na. Mapan kami, iti aginaldo. Iti kanusigaw, anag na udanda iti daydi apong na abakat. Ala, da kayo ti makaamaw. Agan-anad kayaw. Umay da kayon tulat ta sarungkaran, nana. Saan da kayon to, amalipatan? Wan, Ursula. Kailiw kayon tulakit ay.
Umayda kayon to sa rongkaran. Agyaman akno kasta, Ursula. Ala, agan nanad kayong araw, iti papanyoy kay aginaldaw. Di mo baybayan ni Libnaus. Wen nana. Kan masapol nga agtultuloy latta, di pa naginom na itinabirtod aramaut. Wen nana. No kasapulan nga umay ka ditaoy, tapno mga na itiramot ang nabirtod. Umay ka latta, takuyugan kantaw, ama panagala. Sige, nana Junisha. Sigurado ka kaday, iti ipapanawtan dito'y punggaw. Wen, ante. Alanga road. Mapantapay sa rongkaran, ti kunam apagakaram ta. Tamadimot no mapanta ijay, nga awan ti pagturugan ta. Wen, ante. Sana balay. At damot basit ornong ta kwarta. Ison ti aramatan ta. Masaya at day ta kapanunutam, Alex. Sige. Agtitinulong tayo para itidayta akayat mo nga ramiden. Agyamanak, Padre. Nasaysayat no adda kayo akadwami. Wen, sumuro ta kiti panagpasyan mo. Ket maragsakan itidayta. Kaano nga rin tiwayayo, Padre? Urayan niyang aldaw, Alex. Agyamanak nga rin mo kasta, Padre. Nakasagana ka din, Alex. Wen, Tatan. O sige. Mapantayo nga rin di simbahan. Tadagasan tayo ni Padre. Sige, Tatan. Unaan tayo asursuron dito'y Buena Vista. O sige, anak. Nuday tati ko na. Dito iti dalan mi kani apong, ante. Asaan anas ka na magna kami iti Hacienda Liberio. No pa'y adadalan, amabalin apagnaan iti Hacienda. Ay na. Nagpuskol ti Root dito'y lignaw. Sabagay. Manumutan atawan pinapalabas. Nasurok asa nga pulon atawan pinapalabas. Ha? Wen mat. Nagdaras ti pa nagtulit ti aldaw. Kasla kaano laang. Dahil di pa nang tulong ko idigan ka ija abag. Ante. Wanya. Saan ta ka di pa'y anadanon ti papananta? Nadanon tan, ante. Dito yan. Nay. Apay ngay. Itay pa'y anakatakdar ni Libnaus iti day ti abanda. Agsangsangit samang. Asit gakman. Libnaus. Agsangsangit kamutan. Ay, apa yan? Adda ka din nasakit, iti bagay? Awan, ante. Makarik na ang amin iti liday. Kadya kon malapdan, di pa nagsangit ko. Hinggaputan. Takailiw ko ti anak ko. Ti pamilya. Nangruna, tata, kiti da ito yan diso. Libnaus. Kas lang amin. Panagrik nang itakat at dalaang ti pamilya kiti amay ko. Yap, awan naman, auntie. Naiti ka naman. Diyakitan makita. Kan marang ko. Nangruna ti anak ko. Nasibibiyag ko maita ti anak ko. Nalabit na dakalan. Agad adalkat nga tayo tani ti elementarya. Ay, tamanumot kan atawan, tinapalabas. Auntie. Ala, sumardan ka nagsangit, Libnaus. Kuston. Kailay ko ti anak ko. Kayat ko
ko ang maarahan ko. Libnos. Uray ti asawa. Kaya't ko ang makita. Kailiw ko amin ita. Ala, Puston. Sumardeng ka, naagsangi. Puston wan. Umay kakit din. Takitaan ta, ti mabalinta pagpatakduran ta iti kalapaw. No talaga, akayat mo adituitan nga agnaag. Ay, oo, ate. O sige. Kat pasensya kayon kanyak. Gaputadyak ngamin malapdan ti panagsangit ko. Awan anyaman na. May mayat kit di ano isangit mo. Tapnaw mabang-aran ka. At iti kwarta para iti apuyo, apong bakit. Ingkay paagas, taka simat. Naidalit gahan ti apuyo. Naimbag ta danag ko na nga umay kami dito eh. Agyaman barok. Naimbag kayo, nay. Agyaman kat ni Apo Diyos ti mangipaay kan ka, iti atindog pa, ya panagbiag mo. Tapno ado pa iti matulungam, akas kada kami nga akasapulan. Agyamanak, apong bakit. Mauhin ti papanan tayo at diso, Alex. Saan ka kadimot lang nga nabannog? Saan pa'y tatan? Da kayo, amang ano da kayo matinabannog. Nang rona ka da kayo, padre. Saan pa'y barok? Ala, palpasan tayo da ito eh. At dapay agur-uray kan ka amatulungan dito yung Buenavista. Sige, padre. Di ka agdanag. Intay tumangan iji farmhouse. Kaasi kayo mat anabambannog. Pakay dayawak no awisan nga kaya farmhouse yo, Alex. Kasano nga, Jubilarde? Umuna ako na rumwar. At ang surat amang ibagbaga, makarwara kon dito ipagbaludan. Naparulan akon. Kablawan ka, tamakarwar kan kamsat. Sapay ko ma, ta itultuloy mo tagsingsingpat itirwar. Wan, Jubilarde, di kagdanag. Nuwad na kwartak. Sarsarong karang kanto. Ken sapay ko ma, tagkita tanto itirwar. Sapay ko ma. Agan anos kalat tagay ma. Tadumtang tumat lang tigundaway makarwar ka. Imunakla siguro. Kahit anya ti amo tayo. Amang ano si kantumat ti sumaruno ang maparulan. Tsaka mo. Kasla, awan namnama kadumtang day tagundaway kanyak. Saan ka mauawanan iti namnama? Gaputawan mo't dakas ngay nararamid mo dito eh. Nasingpat ka mat. Iso asapay ko ma. Tay palubos ti Diyos ang makarwar ka mat. Sige, ingkayaon. Kat saya atam ti aramidam akalapaw da anak ko. Daytay nabakad ti aramidam. Tapno agbayag apag naudan da. Wininang! Sige nga raw, nana. Agpatuloy kami. Ala, ingkayaon. Kat agan nagkayaw itidalan niyaw. Kasla na lemang daytoy pag naidanta Libnos. Talaga ka day. Adito'y tay lutiyo ako nam. Wan, auntie. Kuko ni Apong ka Victoria daytoy adaga. Saan unay analawa daytoy adaga? Ta iti bangir na, sa bali na ti akin kuko ha. Kasta ka day. Sige. No talaga adito iti kayat mo apag nagdanta. Sika, ti masurat. Kailiw ko ngamin dito auntie. Kantap no nalakak ang masarungkaran ti tanam dagiti ipatpatid ko iti biyag. Wan, maawatan ka magkit day. Ala, umay taglutotan iti pangaldawan tayo. Amangan, lumabisinan ni James nga agmarmartiyaw. Sige auntie, tulungan ka nga agluto. Padre, kayat ko nga iti malam ti Domingo, ket umay kayon tumang misay di asyenda. No, awan tinaskan apagnayo. So naparikot na ita, barok. Uray pa inton malam no kayat mo. Sige, padre. Nasayat no kasta. Adong amin ti sana makimismisa at trabahador.
Isuada kayon timang danon kadakwada. Sige. Agkuhuyog ta ito amapan ija siyanda. Kalpasan ti misa, ta ijayak tumutan na mangal daw. Una, padre. Pakaidayawak na ita. Sige nga, Rod. Munag tayon, tamang rugin ti misa. Anya, awan ka din tinalipatam. Naalamon, ti kayat mo nga alaan. Mapantahan. Tuan, auntie. Sige, mapantang rudan. Sambutan ta tilugan. Amangan no mapanawan ta. May mayat no saan arabi ti isasangpot ta ijay. Tapno makita ta, ti dalam ta. Kasta ti damag ko, senyora. Amin at taga Buena Vista. Inikan ni senyorito Alex iti tulaw. Nang runa dagiti kang runaan nga agkasapulan iti tulaw. Maragsak, anak. Iti dayta aba, anak. Ay na, talaga gayam ang nagbalbaliwan ni senyorito Alex. Kentunggal malum ti Domingaw. Adda maangay amisa nga ijay farmhouse, senyora. Nasaya at launay. Iso adagiti saan amakapan iti agsapa ijay simbaan. Makimisadan ijay farmhouse iti malam. Awan, ti makunak iti dayta. No di ti agyaman iti Diyos. Saan ka kadipay asumrag ditang farmhouse, anak? Labiin. Kan nalaminan dito hardin. Sa anak pa yung makaturturog. Umuna kayo no kayat siya. Panawan daklang dito eh. Saan? Kaduan kan. Anak, ado ti maragsakan iti nan-anay a panagbaliw mo. Ado ti mas daaw. Saan da ka no amamati? At damat dagiti agkuna nga adda plano tumapog iti politika. Iso at tumultulong ka kadagiti agkasapulan. Awanan ti bibiyang ko iti sawan ti tao. Basta para kanya. Tumultulong ak ngaggapo iti kaunggak. Anak, itultuloy mo dayta kinaimbag mo iti padam matao, anak. Nasaya at launay dayta nga raramidam. Ket kabayatan na si bibiyagag. At daklat ta at tumulong kan ka. Parbangunan. Bumangon na kaon. Tainak mangipaburak iti tiyaan. Ha? Nay, awan ni Libnaus. Yan mo na gaya nabimangon. Amangan maglutluton. Kita akman. Libnaus! Nay, awan mat dito yung kusina. Nasipnat-mat dito. Ay, ayan na nga ay. Libnaus! Ayan mo! Agda nga ta, itiwar. Kita agman. Libnaus! Ayan mo! Libnaus! Ay, ayan nan ngay. Apay nga awan. Sa dino tinapanan na. Tadinak mo't batan. Ay, apaw. Adan samot dakas na napasamak kan kuaran. Sa dino tinapanan ni Libnos. Gagayem. Di uliwana dinggan. Tituloy tinobela tayo anapauluan. Lirio! Ititanap! Lirio! Ititanap! Tinapalabas
sinursor da Alex Tentero a Buenavista, ket inikanda dagiti tao iti tulong, kang runaan dagiti agkasapulan unay. Itimet kalapaw da Libnos ken Ursula, nariingan ni Ursula nga awan ni Libnos iti dada. Impagarup da ito'y nuad da iti kusina nga aglutluto, ngam di na nakita ijay. Impagarup na nga da iti ruar, ngam di na lata makita. Nagdanag ni Ursula, nga mga nuad da napasamak kini Libnos at dakes. Itagagayem, adtuin tituloy tinubela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Libnaus! Sa dino ti ayan mau! Apay di ka sumungbat! Libnaus! Ay, pud nun sama, tadakas ang tinapasamak kan kwa na. Ay, Diyos ka, ayan na ngayon. Ay, mapanak itubag. Amangan, no aday jay. Sa mga sinisingin tiin, nagpinta sa bulaan. Madamdamapay, lumawagan. Chufilarte, kailiw ko dahi to'y aniso. Kailiw ko dahi dilin na ilo ta dito'y tanap. Dagiti pa nagtugtugaw ta. Amang buyboya, iti isisinisintiin niya. Kanti ilalanak na, no iti malang. Jubilarte. Apayakas to'y dili na. Apay nga iti pa nagrig na. Katanda kayo asibibihan. Kailiw kayo na unay. Kadyang maakulon, alatay kayo. Jubilarte. Ala, anak na ko man. Iti ayan niyo, iti anak ta. Ala, anak na ko man. Unay kan, Libnaus! Sa dinaw, tinapanam? Nagdanagakan ka? Kunak mo da, kusam tinapasamakan ka. Tadi ka nariingan iti data. Apay, napanam? Pasensya kan, auntie. Napanak namin iti tanap. Tanap? Wan, auntie. Ijay ti ayo lang ko, iti agsapawan ni iti malang. Ala, importante ay. Awan ti dakas napasamakan ka. Kan sakbay amapan ka iti kayat mo aturungan. Agpakada ka kanya. Jak namin kayat amano kag titurog yu iti parbangan, auntie. Wan, maawata kon. Ala, umay kang rudan, tagar mo sartan. Nakaluto akon. Nakalpasan ti panangan ta, agpasentro ta. Kumatang ta iti dadduma amasapsapul ta. Ang bakasyon ako ma, iti oray tayo laang ngal daw, senyorito. Taagawid ako ma, pa'y iti ayan may. Ngamin, mailiw akon ka nagiti dua ka kaanak ka. Sigurado ka kading agsubli ka? Wan, senyorito. Agsubliak matlaan. Sige, palubusan ka. Mano ti ka sa pula makwarta? Oray ti sweldo kla itaabulan ti alaag, senyorita. O sige, nayon akon. Tapno adda pa kitsindam nga isang pet mo. Ay na. Ang yaman ak, senyorita. Kaano ti panagawid mo? Itak kumamot laang senyorita. O sige, urayan nak nga rod. Ay nakmangala iti kwartang aramatem. Nukasta, agbakasyon ka iti talong aldaw, tsayaw? Juan Marsay, iso nga inmayak nagpakada ka ni Senyora Lorna. Naimbag man, ta pinalubusan na ka ni Senyorito Alex.
Manakawat ita ni senyorita. Agbakasyon kagayam. Wan, Marsay. Tain naksarungkaran, dagiti dua ka anakak, ngagnanaad ita kadananang kao. Dako taon kan ungol. Kaasimat dagi jay nga obeng. Ay na, apay ngay, nagalasmatan tinaganda. Kutaon kan ungol. Dayta mo timpanagan tay laglag nga amada. Ala, agbakasyon ka, kat agsublikan to matlanga. Wan, talagang agsupliak. Kakaisuna ng balbaliw ni senyorita. Awanan ti pagdandanaga. Sige nga rodan, Marsay. Nakon, sana balay, tanagpakada akon ka ni senyora. Nakapasar kayo man dito yung farmhouse, senyora. Juan Sotero, kumusta ni Alex? Masaya at naglata, senyora. Pinapudno na, adan tumanen pag namin tundigat. Mapan kami ti Karuba Barangay. Bangkid manen ni Alex kadagitag kasapulan. Kadwami matlaing ni Padre Sebastian. Kasta ka di. Sa dino ti ayan ni Alex. Aday ti silid na, senyora. Mabalin niya lang tati umunagijay. Sige, kasaritak ni Alex. Kanayon samet ama kumikom ka iho. Tadinak pa'y masarongkaran ije mansyon. Pasensya kayon, Lola. Adot pagsidawak nga ar-aramidem. Ngam, agyamanak, tanasaya at dagita nga ar-aramidem. Lola, Uray anya ti aramidem, basta nasaya at sa anak ako muntra, iho. nga oray pa'y maibus amin a baka? Baka? Wan, Lola. Gapotagi-laklako kami iti baka. Kat iso ti aramatan mi apang tulong kadagiti agkasapulan. Kasta ka di. Ala, makaammo kalata, iho. Uray anya ti aramidem, basta nasaya at sa anak ako muntra. Agyaman ak, Lola. Sayang. Sayang. Ti anya? No kumatakas ta ti kababalin mo, sipod pay. Ngalabit, adayo amapasamakken ka, ti panakaputed ti may sasakam. Pangasiyo, Lola. Saan tayo napagsaritaan tinapalabas ko? Nagbalbaliw akon. Iso atulungan dakit di. Tapno makarami dak iti ado anasaya at para iti padak a tao. Wan, iho. Adda kami latta iti likodam. Anyaman nga aramidam, basta nasaya at tumulong kami. No saan nagapo iti tulong yung agama? Saan kumadak kila building ti may patakder ito'y abay ti simbaan? May mayat na ito ng pangipanang iti kwartami. Ngam iti bisyo, Padre. Uwan, masaya at launay dayta. Ngam saan nga tang agungot ni Senyora Lorna iti panang tultulong mo iti simbaan? Saan, Padre? Noan yaman ti aramida. Basta nasaya at si tutulok lata. Alex Barok, dakil apagyamanan mi unay. Bababaan ka. Ang patakder apagadalan dagiti ubing. Padre. Pagadalan dagiti ubing, tukasta Domingo. Kinsan laday ta. Anupay ti pakaaramatan to day ta a building into numalpas. Nasayat no kasta, Padre. Ket nuan yaman ti kurang. Bueno, masapon nyo. Ibagayo lang takan nga, Padre. Itad ko adagos. Senyorito,
Agawit tayo kanin ni Jay Asyanda? San pare? Dumagas tayo di tsindahan. Kaya't ko ti agsida iti ikan. Kailiw kong tiluto ni tatang asinigan. Sana parekot na ito, anak. O sige, lumagas tayo di tiyentahan. At umatang tayo nga ron, ditiikan. Ay na, agsida awakan ka, libnos. Ginulpimot ng tigimatang itipasig apuraw abistidam. Talo, apasig apuraw ti kolor na. Iso ti kayat ko, auntie. Ay, malagip ko lakot nga rodan, tay na istoryam atagtaga inop mo iday. Ang nakakawas ka iti puraw, kat adda ka iti may sa atanap. Sakot, napalawlawan ka, iti maris puraw asabong dagiti liryo. Ha? Anta ka di kastaan na istorya, kanti? Wang libnaw. Ni tagtagainap mo na ita, idi awan pa'y lagip mo. At amaw, sa bali ti panagawat ko iday. Nakaslamot tan ti ipapatay mo, ti ipasimudaag ti tagtagainap mo. Ha? Kat ita, agkawas ka, iti pasig apuraw? Ay apa yan? Anya ti mapaspasamak kan? Tinaytagtaghainap ko, idi. Katpod na apasamak iti biyak ko, auntie. Gaputan na usamak iti puraw abistida. Kan kanayo nag-ijitanap. Kasarsaritak dagiti sabong tileryo, amaris puraw. Ha? Awan, auntie. Awan ti dakas aka ipapanan ti panagbadok ita iti puraw. Akas iti pagdandanagan nyo. Ay, nasaya at nukasta. Ay na, nausem kagaya mga agbado iti puraw. No amukla ko ma, di imbordahan ka iti bestidam amaris puraw. Mabalin madlata ay ramidan na, auntie. Ay, libnaws, kabailak day ta. Yaramidan ka iti bestida apuraw. Ibordak tinagan mo alibnaws. Gaputa libnaws itan tinagan mo. Saanen akrisanta. Agyamanak. Nakadano nakmatlaangan dito farmhouse. Nay, awan samot tao. Ay, ang damot gayam tao. Ni Mark day ta agwardya. Tilukaw. Nakakalukaw. Ayan nan. Awan matan. Ay, kinasayaan. Umunag ako ni ti farmhouse. At damot susi. Nubilang tanay kandado. Mang Mark! Ayan mon! Apay nga awan matang ti kwartya. Kat, masino nga rodan nga iti nakitak itay. Anak katakdar iti asidag ti hardeng. Kan, awan mat gayam tao iti unag. Gaputa nakakandado mat itay. Kan awan tay kutsi ni senyorita. Ay sus! Ang mga nagtatakaw matkit di nakitak. Ta imposible at trabahador. Anya nga itiramidin na dito farmhouse na bilang. Ay, umunag ako. Ilakwa na yung bakterida. Ay na, nagpintas ka iti day suot mo, libnaws. May bagay at talaga kan kaday tapuraw, abistidam. Agyaman nak, auntie. Swerte ti asawam. Gaputa nakaliblibnos ka. Anong sayang, taawan damutan iti anak mo. Auntie. Ala, umay kakit day, taintag luton. Napanmanon di dati saritaan. Ang mga nagsangit ka manan. Auntie,
Umay kan. Inta agluton. Tanay, mabisina kon. Kan oray si ka. Nalabip ang mabisin ka matang. Adda ka maggaya man tayo. Ditay pa'y aldaw ngam awan tao dito farmhouse. Limor kayo gayam. Wen tayo. O niya. Nakaluto kan? Wan, nakaluto akon agidasara kon. O sige nga. Ay nakayaban da Mark kan Alex. Ano? Nagadulat tapag din nagapulong dagiti kay kayo diti paraangan. Uray inaldawak ng agkaraet. Adalat tamat agtinang. Ha? Anya dito papel? Nakaparabaw iti pagtugtugawan diti paraangan. Kita man. Anya dito surat? Para ka ni Senyorito Alex? Nakitid kan ko na dahi tao O sige, Senyorito. Kabayatan ti pa nagkapiyaw. Basahan nyo dahi ito surat. Ha? Surat? Wan! Nalak di tatugaw di tarwar. Jak binasa dahi ta, Senyorito. Sige, inakon. Anya da ito yung surat. Basaek. Alex, nagpatinggan ti kinaragsak mo. Ket urayem ti ipapatay mo. Anya da ito yung surat. Asino ti akin surat iti da ito Ipangpangta na tibiyag ko. Urayak kano ti ipapatay ko. Ilimot ko da ito kinitatang. Jak kayat ngagdanag. Chayong, nabasam ka di tilinawan ti surat. Saan, Senyorito? Jak binasa? Apay ka day? Anya tilinaon na? Awan. Saan mat kiti nga importante? Nakaluto ka din iti armosar? Wan, Senyorito. Abiit lang, tagidasara kon. Alex, apa yan nakalulimag ka? Saan mo kadi kaya tilinotok, Senyorito? Ilutuan kayo iti sa balay. Ay, magustuak. Sandak apa kasikuran? Das lang amin na danaunag ka pampanunutam, Alex. Apa yan di mo ibaga? Awan, tatan. Alakid din. Agawaan tayo timangan. Tamapan tayo manan iti sa balya barangay. At dadag iti mang namnama iti tulong tayo. Lignaus, nalawan kinamulaan ta itinatagkan kamutay. Sapay la kuma, tanasaya at ti panagdakkel da. Sapay ko auntie. Agtaraken tamutten iti manok, kan daddo mapay. Agsubliak iti punggaw, tainak alaen dagiti amin nataraken ta. Kan, mangibagaak mutten iti anak ni Nana Junisha iti kaldeng. Sige, auntie. Sumurtak to. Tapno ada katulungan nyo. Saanen? Into anak ni Nana Junisha, ti pagpatulunga. Nalaga kong kita farmhouse. Nalpasan ti pa nagpariya ka. Ha? Anya da jay? Ada nagbato. Kasla papel. Nabungon iti papel tinaibato. Pasahan niyo, senyorito. Mangipangpang ta iti biyag yun na iti ana isurat. Umadanin ti ipapatay mo. Alex Liberio. Tsaka mo no, sino tinangibato iti dayta, senyorito?
Imbungon na day taas surat na iti bato. Sana maimbato itian ko. Asino ti mangipangpangta iti biyag ko? Asino ti mangipangpangta iti biyag ni Alex? Gagayem. Di uliwana dinggan dagiti mabilbilang langan na paset. Tinobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!